Ujata amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Igitero TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Muri Ukraine rero amakuru nta yandi ahavugwa usibye iya ntambara yabuze gica. Ukraine ikaba igiye kugaba ibitero mu gace ka Crimea kahoze arakayo kakaza kwigarurirwa n'Uburusiya. Ikaze iyi ni Igitero TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Ubutegetsi bwa Ukraine bwatangaje ko bugiye gutangira kugaba ibitero ku gace ka Crimea gaherereye mu nyanja y'umukara kigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya mu mwaka wa 2014. Volodymyr Ivlov, minisitiri w'ingabo wungirije wa Ukraine, yavuze ko ibi bizagerwaho bibanda ku kugaba ibitero ku birindiro by'amato y'ingabo z'Uburusiya biri mu nyanja y'umukara bakoresheje intwaro zikomeye zirasa kure baheruka guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba biri mu muryango wa NATO. Yakomeje avuga ko ingabo za Ukraine zari zitegereje intwaro zikomeye kugira ngo zibashe gutangiza ibi bitero bigamije kwisubiza Crimea, ndetse ko zanabanje kubaka uburyo bw'ubwirinzi mu ntambara zirwana mu mazi. Akomeza avuga ko amato y'intambara y'Uburusiya akunze gukoreshwa mu kurasira kure ibikorwa remezo by'ingabo za Ukraine mu majyepfo y'icyo gihugu bukoresheje misile zo mu bwoko bwa cruise, ibintu avuga ko byabakomye mu nkokora cyane mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya. Yagize ati tubangamiwe cyane na za misile ziraswa buri kanya n'amato y'intambara y'Uburusiya aherereye mu nyanja y'umukara ikora ku gace ka Crimea atwambuwe n'Uburusiya mu mwaka w'ibihumbi 2014. Mu gihe turi kubona ibikoresho bya gisirikare biteye imbere mu ikoranabuhanga, tugomba gukuraho izi mbogamizi. Twiteguye kubarasaho aho bari hose muri Crimea no mu nyanja y'umukara vuba aha cyangwa ejo tuzaba dufite ubwo bushobozi. Yarangije avuga ko kugaba ibyo bitero ku birindiro by'Abarusiya biri mu nyanja y'umukara bizatuma Ukraine ibasha kwisubiza agace ka Crimea. Crimea ni agace k'ingenzi cyane ku Burusiya kuko ariho hari ibirindiro bikomeye by'amato y'intambara y'Uburusiya ari kwifashishwa muri iyi ntambara. Dmitry Medvedev, wahoze ari perezida w'Uburusiya, yasubije ko nihagira ugaba ibitero kuri Crimea azahabwa igisubizo cyihuse ndetse kiremereye cyane n'igisirikare cy'Uburusiya kuko bigereranywa no kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya. Ngayo nguko rero ibyo muri Ukraine bikaba bikomeje kuba agatereranzamba.